Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahuye na bamwe mu banyamurenge baba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu ruzinduko rw'akazi i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuri iki cyumweru yahuye n'intumwa z'urubyiruko rwa bamwe mu banyamurenge baba muri kiriya gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Uru rubyiruko rwagaragaje ko rushyigikiye umuhati wa diplomasi n'umugambi w'umukuru w'igihugu wo kwimakaza amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bitangazwa na Presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abangaba ngo bamaganye ibyo bavuze ko ari ubushotoranyi ngo bikorwa n'u Rwanda. Bamagana ibyo kwigarurira amasambu yabo mu buryo butemewe n'amategeko no gukoresha ubwoko bwabo. Ku rundi ruhande ariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashimye imifatire yaba ndetse abasaba guhagararira ubumwe ndetse no guharanira ubwiyunge ndetse no gukorana kw'abanyekongo kubana amahoro ndetse n'ejo heza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byabaga kuri iki cyumweru, ariko kandi biravugwa ko drone za gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo zamenaga ibisasu mu bice bya za Minembwe, dore ko ntago bitaye kuri ibyo biganiro bya biri guhuza Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'abanyamurenge baba muri kiriya gihugu. Biravugwa ko intambara yari imeze nabi kuri iki cyumweru ngo ku itariki 8 Gashyantare ubwo baganiraga, ariko hari kuba n'imirwano ikaze mu midugudu myinshi yo mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri kariya gace gatuwe cyane cyane n'abanyamurenge, amakuru aturukayo avuga yuko ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bagabye ibitero bikoreshejwe drones ndetse n'intwaro ziremereye muri biriya bice bya Minembwe. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga yuko mu midugudu yibasiwe harimo Kankenge, Rugenzi, Kalingi ndetse na Poezero. Mu gihe kandi muri kano karere ihuriro ry'ingabo zishyigikiye Kinshasa zirwana n'umutwe wa Twirwaneho, umutwe witwaje intwaro kandi ukaba ugizwe n'urubyiruko hanini rw'abanyamurenge. Uyu mutwe kandi ukaba ufatanya cyane byihariye ndetse ukanahuza byimazeyo na AFC M23. Abasivile bahunze muri aka gace bava muri aka gace bajya mu duce tutarimo intambara nyinshi, dore ko babonaga ko bikomeza basatira mu gihe bakomezaga kubarasaho bifashishije drones ndetse n'izindi ntwaro ariko ziremereye barasa muri iyi misozi ya Minembwe. Ibi byose nibyo byabaga mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari arimo aganira na bamwe mu rubyiruko rw'abanyamurenge baba muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko kandi ibi bigakorwa bavuga ko bagiye gushyira imbere inzira y'amahoro, nubwo ibyo babirenzeho ntibakomeze ngo umubano wabo ukomeze ujye mbere. Tujye muri Ethiopia. Muri Ethiopia ikomeje guhangana na Eritrea na Ethiopia ntago umubano umeze neza. Ethiopia yongeye gushinja Eritrea kwigarurira ubutaka bwayo ndetse no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Ivuga ko ibi bikorwa na Eritrea kandi ibingibi bikaba ari ukubangamira ubusugire cyangwa se kuvogera ubusugire bwa Ethiopia. Ibingibi byavuzwe bikozwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia, akabyandika mu ibaruwa ndende cyane yanditse. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia Gedeon Timotheo mu ibaruwa igenewe mugenzi we wa Eritrea Osman Saleh Mohamed ivugwamo kw'ingabo za Eritrea zimaze igihe ku butaka bwa Ethiopia kandi ko bagiye kuba bagiye banafata ibikoresho bakabihereza imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Ethiopia. Addis Ababa ivuga ko ibiheruka kuba birimo ibyo ibisobanura nko kwiyongera cyangwa se kongera guhuza cyangwa se kongera gukora ibikorwa byose bituma Ethiopia idakomeza gutekana. Cyakora kandi ubyo bavuga, iyo ibaruwa ivuga yuko Ethiopia yasabye ko kumugaragaro ko ingabo za Eritrea zihita ziva ku butaka bwayo kandi ko buhagarika gufatanya n'imitwe
ari yo yose ikorera muri Ethiopia. Hagati aho ngaho ariko Ethiopia ivuga yuko yo yiteguye ibiganiro. Ethiopia rwose ngo irashaka ibiganiro hagati yayo na Eritrea, ibiganiro ibyo aribyo byose byayifasha kugera ku gisubizo cy'ibibazo bafitanye ndetse n'umwuka mubi uri hagati yabo. Icyakora kandi Eritrea yo yamaganye ibirego byose ishinjwa na Ethiopia, kuko mu cyumweru gishize Minisitiri w'itangazamakuru muri Eritrea Yamin Gabriel Meskel yavuze ko ubuyobozi bwa Ethiopia bwashimye mbere ingabo za Eritrea mu gihe cy'intambara iheruka n'umutwe wa TPLF, ariko kandi ngo ubungubu ngo bari kuvuga ibinyoma, kuko ngo ibyo bari gushaka ni cyatuma bongera kwicarana na Eritrea kugira ngo barebe uburyo bagera nabo ku nyanja, dore ko mu byo Eritrea ishaka ko baganira cyane ku buryo bwo gukora ku nyanja, ndetse bakanaganira uburyo bava mu butaka bwabo. Iyo bavuze kuva mu butaka bwabo no kubera Eritrea yava ku gice kigera ku nyanja cya Ethiopia, muri Ethiopia nayo ikabasha ku accessing iyo nyanja nk'ibindi bihugu nk'uko babivuga. Eritrea kandi ntiyigeze igira na kimwe Ethiopia kuri iyo baruwa yari yandikiwe na Eritrea, nta kintu na kimwe yongeye kuyivugaho, dore ko bivuga ko yari yasohotse hejuru ho gato y'itariki 7 Gashyantare. Umubano hagati y'ibihugu byombi rero kuri ubu ngubu wagiye ugomeza kuba gatebe gatoki mu buryo butandukanye, kuva intambara ku mipaka yo mu 1998 kugeza mu 2000 yarangira, aho gushinjwa ndetse ibibazo by'umutekano, aho bakomeza gushinjanya ibibazo by'umutekano hagati yabyo, by'umutekano ku mipaka, ndetse bakavuga ko guhuza kwabo bikomeza kugorana bitewe n'uburyo ibi bihugu byombi bikomeje guterera hagati mu ryinyo. Ntihagire na kimwe cyiyoroshya ngo byemere ko byashyira hamwe ubundi bigirana ibiganiro, dore ko bivugwa ko Ethiopia yo ikikiza imbere ari kugira ngo ibone uburyo bwo yakikorera ku nyanja, dore ko nubwo babivuze nabo baravuga ngo icyo dushaka nuko twemererwa natwe tukagera ku nyanja, ubundi bakatuvira mu butaka nkuko Ethiopia ikomeza kubivuga. Eritrea nayo ikababwira ngo ntabwo ibyo byashoboka, kuko icyo mushaka no kugira ngo mubone uburyo mwagera ku nyanja, kandi ibyo ngibyo biragoye ko ibyo byabaho, kubera ko natwe turayishaka, ntago umubano wacu wakomezwa n'ibyo ngibyo. Reka nkwibutse ko ibi byose tuba tuvuga tuba byagizwemo uruhare na Likaderi, kuko Likaderi babanza kuduha icyo kunywa cyiza, tukabanza tukamera umuhogo wacu ukamera neza, bagufite ibyo kunywa bya bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bagufitiye likeri z'ubwoko bwose, champagne n'ahandi wazikoretse muri Likaderi. Bakorera Kicukiro Nyanza, umuhanda Nyanza Murambi. Fata telefone yawe wandikemo izi nimero ngiye kukubwira, cyangwa nawe urazireba kuri screen yawe, ubundi bahamagara babwire ngo ndashaka icyo kunywa. Ni 0788 05 63 98 cyangwa 0799 ubundi ibikorwa bye bigende neza, ubundi ibirori byawe biryohe cyane bifashijwemo na Likaderi. Ikindi kandi turi kumwe na promotion y'umwihariko guturuka muri Doma News Live. Bagufite promotion aho bakwamamariza ibikorwa byawe mu gihe cy'amezi 3 ku buntu. Niba ushaka kutamwamamara ukagera kure, na yindi nama nakugira, ubu no kugana Doma News Live, ubundi ibikorwa byawe bikamamara biciye muri Doma News Live. Ubundi icyo usabwa, fata telefone yawe wandikemo 0791510203, ubundi ibikorwa byawe byamamaze biciwe muri Doma News Live. Dore ko ari umuryango mugari, ubundi nyuma uzanshimira, uzavuga ngo mwakoze ibirenze, nanjye ndabashimiye. Nitwa Richard Drax, subscribe and share, dukomeze kubana mu bindi biganiro.